Аталыр тыдыгар кайдак кебиппини. 2015 сыллаакка ийем манныктен этер акын олордан кебистин. Миин төрөбүппер Степанида ден агаматтабы таптыра жыйнаатынан оларын кини каандагыл болбатах оголоммотох. Ийем хөбүреспетах абит онуна. Мен бәйм апыннаха хөбүлүрөтим. Стеша, Нина ден нажаты кулар ерете. Онтон 2015-ке ол ийем эппитигер толкуйдунан кирен бар будым. Багар онтон хылтан ыл болбакка хаджарым болуо ден. Оно 2019-ка ол биле ырхан бай период келбитигер тугура кычы кулардыхпын нада быгылаак теммин аппын толкуйдан хагаладым. Сайдыга талахар теммин сайнары ден ата инеринеммин наха чүгеддик олохпор олар йылар хагаламмыктара. Әлбәх үчүге үтүөдө готтор көрсүбүтүм, наха чүге окруженияга хатчыбытым. Да сайкеттен мен хату тулуктаахы бит, онны кынамы мен нумерологка кепсеттим, билистим, онны кини меха тугу сүбеләбитин, аны